Pakai pai, Pazosen, Hallelujah. Pakai pat na chang ven, tu nihin video ang hajeng wo off dajeng wo. Politics kasi lo de, huing na tu, pakai tu jong ay hungbil na tu hi, ayatim lo tamin, kail chit go nahi. Sam number zakat la som ni lekat amasan simute. Kaden hoya ko na epan piuham tin ke man thinglang lam ka ve. Manale se sempa pakaya ko na epan piung ai je. Pakan pathe bu pihan. Tu junga pakai hung wil nau hi mi tam tan hepun e ho he ko ma ho ni het lu chu atam zo hin hi che ka het ro nei khat bi chu ka sein pakai kam chang chu ka sei do chu I bia mi dai le mun zo sa mun tam tan tau nau be hin la mun zo san tau nau sangin hi ko ma ki khomo mi khat tau na chu hab zo e ti chu pathinin he chu ka se do phat chun mi pi ho chun ata san do non e dem ho bung ho zan ho wa ki tau mun tina ki tau ps en jo ta tai poi hung vin lang hi ko ma zo hung vin e ti vin hinge hung vin ka ti hi ka thi ta ta hi ale ja to hil chen kan boltan hi ko mai revival program hi ka ti so le se chunga revival hi manjo sa na min pagai ji chun le se da dal hat ding chun a se ju ho ko ma hamun sa lagaw kan sol video hi Jerusalem na nga ji ngone ti hi aje jama pen pen tha phan wa ju ase ju hong gi chatao ki sen le le ta ju mun khana ki la pa kai ijina ju thomas laulo ni khani in ko ki kha wa ju da ho gin na ki khop ki do le ati su me hiya jun pa kai hong ki line thomas hungin lang kana te nga gi su na hong thamin lang ka khut ma thingila khet be na hong thamin tia thuma chon ko ve ti chu chuban thuma sin pagai ningai damen ka ta sane mua ta san chu ta san ai poi ti chu mulo wa ta san zo chu na sa zo he ti chu chupanga gi cha ju da ho gin na kot gi kha khum le le ho chu pentecost ni chun pagai lagaw na hong bil ta ve na le ti chu revival ta chu abon chavna ki pawin lagaw dim sena pathin akhum phanu wa chu wanoi gamtina chewa ki bana thu hang san ta ka seu ta chu khonung chun peter manuben khosa khat bere tiu he kapakai pa chu atung langa ki hen ben ke ka le langa ni khat be di akale langa ki khat be sa chu ta bang a sei ju ho zo si song a se li loyu cross a khat be loyu hita za ban cha sei ju thomas india change ki bana thu pang sen india thin john ngai lu john chu khang bela thau akan alle lu nu I ma thu at poiti lon wa zon wa ta tha thi lo ta jo chu bana chu patmas tui kula ahin huwa dinga chu asol do za ju jonen revolution jong yan su na na Pathen thila musa tampian su do hi chu ta bonga chu revival le se chunga mun amonamen Scotland ang chun John Knox
evangelist pa chun Scotland nunga go longot nga taw chun Pathen aphal pin Scotland go lo England pom pi lagaw hinna na avilin Pathen lagawin hije chun kum thum jan chu police on boarding helwin na mi se tilpa borda aki chu pa na police on to da thei ta bu di chu heju kenong ka gel ka ki pa besen ya chu jing ka sil an ka ngola kum khat wali inami te indala burma ho pin tha thein ding wan ka ma kotai ni thein de wa kana taw he pakai Pathen I taw na sangin tu chungai pakai ni hung vilu ta chu azo ka se wang chun Pentecost na pana revival anum ho heji chule tu nai ho revival hi ki pong kit lo hi ye thiwam heji revival banui le se anam ho John Knox khanga William Carey khanga ailo le tu da bonga chu Korea nam manjau sanam heji ho a chu mi ho chu hi ma kisun banga lagawin a ho pia chon set ki siwa Jesus Christ a hinna ne ujo tu chung ai chu heta bong jai pui tu chung ai Christian revival ai pui Pathen revival hi ka tinu me hi munang bong tu ni ko men GMFDI mun yes ko mun no monen revival man nang ho si su ki pa nang lagawa thanu man nang ki choman lam jong le han Pathenin igam yo cho vin lwa na I ho cho ven tu lwa Michael van til do ni ho mi te zo angalo hi po po nang le I thi lam di chula hi ko ma zo ye tau thei ta di wong atha the theong tha dio da adang se jam diu gam de na ki sel diu bo jo hi at Pathen ing ko na hi azana za chom mi so bi de ho je ka se no me ta sa ta long I hu hing no mu na ve to ngo sukunu lang tawen na chan di wai ta ta I tau evangelist na se ale ke o mail ho to peace ka kai na ve nang ho lim sa te ka ngai po ve phana pe jo se ki chai phana chu Pathen se ju la thisan long dai tai ti chu sugunu ha ngai nanam mi te ho thisan long dai ti he a ju ke on ka lau ta nahi bo pa kai chu te pon te ta ikka Pathen ngai ka gap tau chu la chu phana chu namit thiu la thisan ni ka le tai tia bit ke hung do chu la zan kha jong chu Tiger Hills lang hoi lang sugnu ga langa gol lang munlia angau na chu gal mi ho chu ai wangin igal mi te ho chu aza sang garong ki tolo kap ka mu ta chu thu phone pe nei he jon a mobile chu on sabin lang munlia chu mobile di chu evangelist pas tau sabnet evangelist thanglen se tau atau zai phana dongon ati ka phone le asli tau zo abono na kinung le gam ta ve hallelujah ai ta bang az mun tam ta ita sa tau je hu do chula na ejbanas pakai Pathen pes ya nagam na lena ke ni le antikite hilai ka gamuwa nagam na lang ka chi dai tai ti chula he panang ka lang we tai kau ta chu hija ko na chu pakain wan ti lo ka nga sa Michael Mandile asipai ho ka nga sa eta hia ko na nam thu in hil panu chula ingai lu danu thu an se ta chu aban banjun velevan
e hon na malandan ho Genesis bung som li legi na chon Jacob na tu te ni khot da pela phathe bo chu na phathe na bo a hidya chu phathe bo cha jit lang Ephraim zo changa hi jong le pathinin e ho e kui hian wa hiya zu man noi bul ki phutila pana nang ho phathe bo ni kanagun sahi wan mi ho no he hi jong le he chu koi nam pen hi ding koi man he pui ai chu kathem ga ho ko ma sing lang hi che ka le kha bon sum lang mi hon ne vet se diun eng se diun na su gen the diu ja ka se do lo he ai wang nang ho ka bil na diu ni khoi lo han nang le Israel dang chu kanan ka ma ka pui lo dei cross along one way da kong thi lo de na wang pha ve tu na nang ho ye ti so hi je chu na bang tam tai na mix amin a cho helo ve hi ju ju lo chu Israel le ngam chu ve le han pathian kalan chu David e ti so na acha pa Solomon hin pathian in chi na pi in ho na jong min than na jong ija kai pi ni ai le Solomon hi a popular besetan ya tu le sin nu a hoi jo se ki ko che jing na na hi Egypt aleng Egypt te so chang a hi wang Egypt te chan mu jong hung jing ai ya tu pathina se chu nam dang ho jian ne lo di hi ji jok na tam ne lo di hi le hon nalung ti ma pui chat mai de ti chu ngui lung ta chu Solomon anga analanga chu meeting pathina active anga chu anga analama ajite ho chu na pui cha vai tai ti chu Egypt te pathin ho na mul khana lang khana Egypt te pathin koi pathin ho lim ho chu ta cha he cho pathin ho dinga chu inasa ho inasa oi biabol he cho chon achaya pathin lagau to ki khan ta chu ya cho China again thei dan chu even na hele Solomon meeting iti ba wa cho anga na nga hin khu thu sim su hu ka het lu chu katina chu imajo si pannabe jing bo hi ibsm dal ama gi se bo chu pathen thilgon le se ji iti pannabe dam ama nu me tam ta jiani ja chu aje holoi pathen hoton akai mang ta chu hiche ya chu Solomon hi ama David zalama hin husunga cha lengam chu ma ama ong thi pha na chu acha te alengam hung ki khan mu ta chu Rehoboam le ya Jeroboam holoi pha na thung ki khan ta Jeroboam chun phung so mo apuya na pain tek sala ya tambe se sunie minute aile khat pan jong upaho dong luwa gul ho cha do aile na pan la double an la de ti chu ai da double tax apun do pa na chu chunglam phung som ho chon ada halwa Samaria ho pia nei wa ngoi la nga ho chu Judah le Benjamin Levi te them khat bo to umui la chu hichi ai to aki hanu to kilona chu kum zasegi la somni le li a chu asaria leng pa hunga cho ga laung zo a chunglam na mo si chu apui mang ta chu so a hi a ji cha pui ro ja chu pakai ji su hunga jong chu am ho zau ta lo chu kum zanga cha ku ma sanga chu anamang thau ta chu hi a chu pakai ji su hung khang ai Judah te le Benjamin boi cho mi langkhana chu ka ki pa na chu pakai ji su that lai I pu te ana pang lu hi chu dunia Israel nam nasata ai wan I chu anga hu I pu te chu pang ta lu chu cha jong chu hia chu idiam dai le edi som sei ku mai Rome General Titus hunga Israel gam chu Jerusalem ahung la
Jerusalem Pathen ho in jong chu temple jong chu sin wa abon cha dala gal hinga kaya Israel cha te chu Europe sunga khu abon cha gal hinga Roman te hin soa ni we ti chu soa ki chu tu lai Europe ti khu chi lai khanga Roman Empire he ti chu Roman te Empire sung Empire ki ti ho lengo ho king ki ti chu na gam ka se kingdom aya ji lengam thumle li nga la gup sagi tampi aki ko khom phat le Empire ki tia ai zalam kai pa chu king ki telu emperor Roman Empire sunga chu tua present day Europe sunga khu so le sala ki ju o heta ti chu he ju China lang pa na za do pha na aga ki chu o he ti chu e u nam chu China ten BC khanga pa na Great Wall of China khu asau aya za maula mau se ja zu kina asu jiu sa zom thelu tua chu Roman Empire chu Israel te chu sol ki jo he te he pada chu China yang pa ki pada ka ki chu a 75 ai China an luna heta chu kul mang ko sa he ti chu ain lai je sa na hin sabat niaman jiu chun khanol wai to ki tu mo tawin na tonga che ka ba savun le khaw na selfie hiya ju kum phe che ju wa rabai hong thigam ta sabat mang thei talo kum jali janga che ju phana chu anamu chu mang thai tai ti chu koina ma hiong ke talo apathen no he talo agamu hong thei talo chu chom kha ju phana chu ama hodinga chu hijite so hi again the bijiwa ma hungjam to chu hungjam to hung ki the che we elaya ho ilun wai tai hi nang yong le ka se num chu tu lai ke ho loi wan noi pum pi ai mi li mi nga ta bong kai chu hijila jong se ho head jani koi man head lo pi Australia Margot crossing kun kuki mi jo chin le Karen ho hena alo le America Richard kun Uzbekistan ho hena heta bonga khat le ni bo henu chu e ho he jani koi man het loi Pathen nung se na chu pa chom lun hun country ni thumda bong azat thumda mo ihilin adangi evangelist nam tin humen atawa atham kagin mo ka pija atawa eje Pathen he ti eje poiti a he na he cho si chu som get la khana patan hilong le hila som get la khan hilong le dunia hi jaham tho e ho himu vil zo Pathen agidan dan chu ka tin e ho himu lan zo aje chu ka sei bonga chu Solomon chate ni chu agam ki hom non ale ipui pate we wa chu apui mang ta chu Australia ten Syria ten katina Syria yang pa nong pui manga mang tha hi taw nei hi chi ho chu Pathen anwa zui chu da mong chun e ho chu I chang khaw he aju Pathen e ho sim phat te ding ai lo le Israel te chu ta sa phathe ka bo nang wa lagawa phathe ka bo nei ve ti chu Jacob cha chi chi wang wa chu Jacob chu Genesis somli le ge chu Ismail le somli le ge na kun Manasseh le Ephraim chu wa han chu phathe bo somli le kwa ko cha te som ho chu Hoi apa tebo nam agau sambujo. Number 1 na riwen apan. Riwen na himi upan nahi hizong le. Napazal khunana kal do jen na upani kila apya Joseph chate ki pi heti jeng hai. Hita mo za dang yo si khu agau sambujo. Hiti jo hin hiche ya ju Pathen e ho el hanu.
eho phani jahi ase jing chula Israel te hi kanam la nei hiong le kahung la ya chu ina pom lo he ti chu ina san lo je wa chu ken jong ma hoi ka da la thaga wa chu na ho ka kalan nahi ta we nalungu ta jong le nango hi ka ngai lut ka cha te ka sa ta we ti chula ya chu la ka bolen so bitong len chu na sain Pathen ilung tau he ja chu gara iko wo cho mun pia kon ti infala kon ti ding mer se ba mun pia kon no an kam win india ho pitina bidding de nan ka ki the che ve nahi alo le relief camp mun tina kam tau nahi ti chu Pathen e ho ti lo wa isu ki janu wa Sudah sama bersa di TV jo. Hiya tu ni aja ngamuna muna boinam jame ti hohi, Pathen hilam hohi, aping thar home eti ne boju. Hiya tu ibat naile, pakai Pathen sim do tay di ti hohi. Hici kavet na kaile. Kacang azan kakhating ka gier zia lo kalukon ka gier ju kidang ka sabe sejo. Hiya ji ho boarding ima champui Pathen thangwa ding Pathen wa choi ding bu ahi adang ding ahi lungthimi pe pha jong hai pui aje Pathen se chula kanam lan Israel te chu gam tep ka pi ai le ka ngai lu ka cha te na hoi bola ka pi dadam ka pi di kal thum na anu veta Hechikal tumnang chu azo na chu na sep chai ta ve na chop khu bo nai tai July tarik sagi ni achu ale sagi masang chu tarik linga guma ji pimam Bangladesh chu asu chip a prime minister nong zam do ta ain jong to na ho vat sa ho vat to no ge ya mi ona ki chomu ba apa 71 kuma Bangladesh in Puddo pa lam kai pa Sheikh Mujibur Rahman lim jong chof ve si no ba chu ta bonga chu ki cha he chu ai le tunia hi hijilenga me ki sim point tiwam Pathen na to jing chu ko lo khan prophecy bola North is a state nga jong hi kuki country de ngai Tiasa itu cuma, bermalam yang cikin tahu, bermalam tu September somni ledini newspaper juga naile, New Delhi tu, cinte kacinte arakan ho, India government aku wa, cuta bunga tu, asung langat tu themon kaloi pan ho biju. Jingle jelam kai pai ai zo lang de ni ki mu pi na ti a number jinen piti ka ti la ka head sign ten ka hu pi zo he a chu aje chu india zo hin agel dan hi india la china and burma te avil jing mu chu na he che vil jing mu to ki na hi india no project is anam kana bola chule ama ho to ki thuda bol china zo hun khuta bong ma chu kol ka me bol chu ai la India ho head dola hi kol ga ma thing noi hon gala sa jong le azo na le kol se pai ten China ten ki ko su dingu China ten kol gam pum pia tuilun banga hung lungin ten abon cha thani ne si ama ho mama pi ki ding chuban India jon to kha de ti amu ta chu hichphana tu je steadily ho chu atuma ngam tum wat sim ro ti chu India plan chu aba ken ka ve la ki hejeng ta na pakai Pathen ne ho ding agun chu hi chu ko ti hiya ji gamu ki gong chai di ta chu khat ve nga chu pakai ne se chu la ken na ka to ding ting le ima gong tu blowen na ka to ngai poi nam kha chu ka tun ning phar le anti ta chu ami pi ka tung ma sa poi
asipai ho tung masapoi aliang ning pa katung masanahi ahin tia anina aju sul ju geitu nei poi David jo hi kalung lamata abana ju kami pa katung ta en ti jula hije ho pakain lam kai itun nau chu sakhat wal ta chu khutia la bana ami te jong asapai ong an gon de ta chu agam wang chu to ka se bong as Bangladesh sang cha tham Burma langa tham tua India bu wan chu ale hiji Ronald Trump ki kine pizza US president dinga Ronald Trump kaido kin ta chu tu pona se ju India te sanga lengam alle thuma ha jo khat kan tun de ti jula pathini ise pi go mu bo jo hi ko ma ki khom e ho holam kai hole adang ka ching ka theme ti ho en ta sana na hu han nang la tu na ase do mai the ta jo hi ai ka na kai le pathin e ngai lun da nu hi kidang ta ai chu katine chu veleven pathin igamu asim ning dan yong chu nagi tu mon ho iza kayong kasu tu ding na agi pausa ho abona kasu be de ti jo ai le hita chu pathin e sim diu jo hi ai le ka gel kin da jo no ho hita chu pathin e sim phat diu a hi ya pakai je sun jong ase jo ko ma taw nan hil chu wana na lungchan kim bangin le nong na lungchan kimen hiche pakai je sun ase jo taw nan hil pe chu ta chu ale tu aja ma be bang ta chu e ho nam chu isim do vai le agam chu itirita elai ki do no mai chu se ju se ngam he jap lu lai na an lam kai ni la thum jang in text chu hijiga mi pakai na sim phana hi le kum sang lengam hi khat tan te an gel tha tang pakai di pi di hina pakai hin phana sa tribulation piron i chop hu biwa e ho na mi ama pi gam je su pi gon utam ti mi na ge ta jo hi a chu ka se jo na ho ko ma khabi ka se ji nei pakai di lung sen na evil now pi nei ka ge ja ka le no ko mo sa sai ka ti jo pa hen tong dam lai chun pakai i pui na ji kum sak le ngami iman panu ta la ati chu ka gel do jo hi a chu tuai mi tam ta hin het mo dan dan hi sagau ding hin ho se luwa ta sa jo i sim phanuwa chule wan pathen chun e ho ilan dan wa se chu huing nei chadam nei ami chang chang a he ti chu ami chang chang a ping tha o ho se nei chu na nang ho nami nanamo wa ka huing nei ve ti chu la hejungan sia pintha na chu hol loading ka ti ai pun ki che tai pintha su ge di wong ji ki hol de ni jong le pathin chun ingai lut na nu chu gam kan pe di u chu ati ki chu ki pa na thing se na ka wang ka pe lu de naga ma chun ki pa thing se ta le chun ki ma ni su mil de ningai lo di wan ga man hung nom lo di ki pa na ling sel bang chu kapilu de tinalai ingai ludan chu aje chu le si chunga hi ima permanent asot nampun wana chu gu nangoda ka ko hi kui ma hingla ya wana go loading ki sei pi khalo he bove nangoi ka sei pi nei ve ti he
siva lai chun ni khat ki pa na diu cho phung ni pa so Thangneo na sei jin siva tong ala me ti chu a sei chu zan khat chu helanga mi asunga khu mi zo sit de ji lo na adal do jia thon cha bo kim chu na ho na mi Pathen na gon piu ki pa na sang tai na ki pa ding dan chu van mi hon zo na ki pa pi wai ki pa gen la mo na ti pha na chu atu bong la hung ding do ka ki tu tu la na ka la mu ta ya chu i loi hoin ko pro siva ho ti kai pun ko pro nang siva dong la Pathen en bol ti zo bol bo chu ase jula siva en le zo se ki phok da ti banga chu kong ki phone wa ti jula hejile se ki chai ni la kun ke la khub zo se dil su le zo se na phone de ti ko mi mo ding bom ko ti le heji saitan ho gaya ju deal su ding Pathen thu pi ju ka ti ni kha jong jo he ko ma Beelzebul hong lunen ipina akido do jon if lem pas ko he ti ta chu ale pi bola nang cha hong nahi kaung nom pube Michael le bim do main kai lo ne ache do ding ang gi cha chu achem zamu ka gi cha lam ni do win ata evangelist in lamot piu ti ju pa na chu bu chi do chu ka ti chu le chi na chu Beelzebul chu na sei chu na ho he mana se te Michael sun gal hat den hi wa hi amen na ho ham hi na ho ham hi wan gama wan paw hi ti chu na ho ham sang ham gilam pui ti amen ai le vele han he ko ma jong chu siva yong jong ti lai wusu yong jong ti lai ham translation ngai cha chu azo zo na chu ha ma thon ta chu la hiya chu ho ha mi nu par chan se kha chu ka gel do nahi Pathen English ki thim chu ka ti le ipring na tiam English ta ka dop sang a chu English mi jo se English ki thim chu hai kugi ta kan dop sang teng len mi jo se kugi pau ki thim chu de ti nangon simte jo paiten thado na ki tibin Pathen kugi abon he nu he ti jula hiya ju iki tu mo naw ne cha cha hong Pathen an sim tu de zani khabini thusu khaju Mizoram siam khu USA gachi USA so pi hola azwa ka sei jo e hoi su pi ku gi mi jo chi ni su pi wahin koi mani khan the bovin te boundary border defense ang ki bolo de e hoi nam khan ni khat le lam kai khan in vai pu di wai ti o ka sei jo apachun kol ho aza janen video Arnold Goswami in khana bol lam kai li la nga ho ke ho ye bola ta bonga independent nga phone ham India suke gui aile Mizoram Professor Nu Machon ai poi ke ho sunga ti khati kahe hita bong thua se ju di lo he tin alu hang so ke phana article ne khat ka suna thotwan ka thot do hi line kin ka se ju ama ho bol ju ti ja hi win greater India dinga se vai bobe nam khat ka hi waile India ju ni waile kolgam le chitokonga Bangladesh a ku gi te gam ju Chin te gam ju India ne zo ma theu jula
ipi na lunghan piuham tilanga khu ai ta mat ka su nei the chu ka the do hi lain ai pi ju yong le Pathen thil go ni mi on head pha na hi achang lo ho si sin lunghan na lau chu ai la mo khun la hil chet ru lu nu wa abong le zalen ga ma tiu to I to abong au kalim ata do to CIA zen he tiu to I hon I ma cha ki bol lo chu Pathen thil bol jam mu da nu chu hi je chun so bi te hon he diu chu hilaya hi sort like revival ho mai chu hi pui Christian revival chu hi pui One Pathen revival, one Pathen crusade hizo. Hiya chula ka bola yong le, pagai Pathen va choi na ama thangwa na ama drop sang na bu kabol. Alo le la son jong lopi na pagai chahan na ti sei vin ka ti chu. Pagai Pathen jo lopi chu. Pagai lopi na ken jong ka phong do no me ti the na. Pagai lopi na ken jong ka va choi no me iti diu. Lai sa chai phan nu yong le pakan phathi bu pi han pha phaji mai aji chu pakai lu pi ne nam kha lu lai to kilo chu ya chu he thim lo le counselor ka zau de ka ti le hello ka pin tha hin kho kan mana counselor ka pana crusader ka pan chu thil zum tu chung ai wan Pathen hingo pi kitang be se kiki mutu kiki hagi ko jing chu na aya chu kata ro kadil su lo ale kaza achai ka ti chu wan Pathen pi pi chu idi ken tu munam din munama ka thangwa dam ti kanom pui alo la la sa pha jong hun phada ka bol ngai lo kamit ka lam si ai ta ka ti chu aya chu nom be se pakai Pathen e ngai lu nau hi I ha ga o chu ba revival program dang bangal hagaw so chat na mai lu chu wan ga ma go dong ka pit hetin ala hinale ga ba na minu ka su nahi ai lo la ta sa ngai cha ho jong dam nang pi he ji go chu lo ba le se na ngam tep ka pi de he ji gam tep chu ken ka sim tu diu ken phate ka bo diu ka su tu ma sa kata la lu de ta wan na ko jing chu na he che ya chu tu chung Pathen hung wi lu hi ai thim lo a khang lo ho chun tu ti jong le e ho hin pakai za wa pakai ngai lu nu wa zan hi khat wi ni thu se pa ne se banga chu apul hading ala dai ding nam ve ti chu lai na num hi chu na idi ki la dai dham na angai nei lu chu hibong wan Pathen ni ngai lu pau thagawa ni ngai lu ta sa ngai lu asi jula tu chunga gala amang ho chu ale sagia phathe ka body wahi chule ko mai ta san hui na tu te khang som ge phathe ka bod he tin lai achu ki la gam tep ka pi di wahi gam tep jong jo hil chi jula na puna pateu khanga na da lan ho ka pi ding mun thuma ko phani so ma ka be de tin lai enjoy hoi ai tanam da ka sim ji he hit bonga chu ta asa ta ong phathi bu ba hiji gam jong chu ya chu Pathen mi khan in thon na ama se wang chu ga se lang nam na za di ama se jo le Pathen gam te ma ti le sit mi he mo het ding country na country prime minister lam kai de ai ma Pathen gam te ma ti kingdom mai bu we lengam ai le mo lengam jong chu ki lu chu Pathen asim phana eisu du wa Pathen phada cha eisim gun huya ai le Pathen phada cha eisim gun pau chu igel gelai le iu hi kum sang le ngama je pui lut gun hu tam ti question hi chu yes mo mai lu chu cha chu Gabriel hong se chu la nang ho wan mi na hi ta we
Pathen dei hante wan min hi veti ai henge den tunia nau te ho su pi ho te bukim lo ho jong ahonga ama na hong zau ka ki pa in e ho apang sa hon jong he the mu divin ki pa na mai shading chu kanom pon na wan Pathen e ngai lu na e hon i thangwa di nu min i je chung tau khom na khan neu ten na hi banga ngai lu hi banga pathebo ta sa jong e viluwa thagawa jong e viluwa wan gam chan ge chan bo e pediu abona sei do so pai thangwa ho de na pakaya nga ki pa thu se udven now de ho so se yong abona wa pin tha na di vin tau de vin item needing chun tau de na kena zon in sim ka de oh